alat tradisional Minang. Tambue Ikako Amal. Kuis saudara. KSG Batam. Kuis saudara. Kuis saudara lengkap. Wah. Agak sampai ruangan masyarakat. Kau. Ruangan sholat. Ruang solat. Kau nak kamar lelok dah kau? Ruang sholat tuh. Ruang solat. Ya, nanti siap saji, langsung saji salat. Nonton sana marak kan? Lihat nak? Coba lah. Mantap.